ar nyanto joda do e Fuuti Wutal boutique woni ko do e der Thiès keur Massamba Gueye Peul to rangrango woni do lawol fade keur dago sada fay galle jem do tableau Dabakh Maliko darido Fuuti Wutal boutique addi koko hesdi pul jesner siphon lafaya jipir coton tunimuni applique chimical waxé taguet lin Pageris Gold prêt-à-porter tawko rewbe e worbe brodé coton dentelle arva italien tawko worbe bimi ebe jeeya en gros ebe jeeya kadi détail anti do hebde hen ko leri non mbatta ko 77 346 56 13 walla mbada 75 367 00 40 ya do be jaar koli di nandiri diwdato yo pune dilale funage nage funage nage no war konage kwala fomo kilo dali samba dado no ligo yara ibubel itani unyo benewi mini kono nan mi ko kilitan On va passer les bébés pour les saluer. Non, tanti, cette heure-là, elle ne doit pas être là-bas. C'est Fatih. Ah, C'est Fatih qui va être là-bas, cette heure-ci. Les matinales, elle part chez sa copine là-bas, elle boit du thé, après elle revient. Si moi je ne suis pas là-bas, si je suis là-bas, elle ne part pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Elle est là-bas. Hey! Fatih, la belle des belles. Comment tu vas? Ça va bien? Oui, Tati. Elle n'est pas là. Ah, elle est sortie. C'est ta copine là. Ah, d'accord. On va partir au marché. Les rations nice. Voilà. Nifi. Jere pa? Yero. Neɗɗo yo artir haqqille hoore mo ganda ka mawɗo kadi ka gorko. Hoɗum? Yirama taw ma ɗo wiiɗa ɗo yara asmi jeere. Holko woni hen? Holko woni hen? Gandum buubel heccengue ɗo yonta. Kanko goto rewiɗoma yaha jeere. Te ana duusanemo a yaɗanema ko ñande hende. Hande asmi yonta. Mbakkoɗa siwo ma mbiya paɗa ko jeere. An ka hasiri wani. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? C'est les hasido, c'est le problème de hasido. Il faut bien parler français. Manela. Mais elle a dit que je dois pas les accompagner toi pour accompagner les marchés. Oui, c'est vrai. Je dois les accompagner les boubelles aussi pour aller les marchés. Je me les fous. Attends, celle-là, tu sais son problème c'est quoi? Tu sais son problème c'est quoi? C'est quoi? Elle a des boutons dans son cœur là, mais ça ne va jamais guérir. Ça va jamais guérir. Les boutons corps. Ça va jamais les guérir. Voilà, tu vas les fatiguer sur les ongles. Tu vas les fatiguer, tu vas pas... Toi, tu vas pas trouver ton pourquoi aller en Amérique. Trouver les... Tu vas rester dans les ongles. Tu vas jamais trouver les papas. Les papas, Bama Moussa Dian. Voilà, t'as vu. Seydi kon hatta mi halane gongo de. Gongo kala. Min dusi de gom ya hali gong. Gonkala dusi de gom ya hali gong. Ne do so nawliri fondan. Ala il est de montor de père de montor là de montor. Écoute-moi. C'est comme ça vous gagnez les couples. Écoute-moi an kaldam. Ay yero so neddo nawliri fondan. Laisse-moi te poser répondre. Laisse. Wona ya nawlir tan mbada o e hon babba galle o do hankadin to ummi fo biyaada yaade murum yara sa renta a sumat worbe nawlirobe te pondatabe ko ben ngoni suwabe te an ko non jogoda waati you are suman
ya sum yo yuma suma An kan asmi wi ma yo ba ma sum kadi yo yuma sum yo ba ma suma yo baban ba ma sum e dum foy wada yo maman mama sum o yaram mi wa sum tumde lamda mi wa ka wonde ko sum lamda secrétaire di lamda sum ma pofta parce que mo ko bat lestombe secrétaire ko mara do enako c'est des hasido mi ko kasi don to maya an wal foko kasi don to maya mi ko kasi don to Wobe mbudu jogi fi wara nar dara ndar ala sakana nar gorko jogi hajumala hen joni kas gelma kas gelam ni ya wallahi joni fi ma ha maya suka fombi am ko yonde ma bala jogi si wara wayno pocconi ni ka pocconi ni mana da wayno pocconi ni wari na fore mala yaade bu jere ma patna va trouver mari ta mama mariam fiube ta papa Moussa Diallo doati la tiba dama ale à l'Amérique tu vas rester là tu vas pas rester tu vas pas y aller laisse-moi de parler les vérités. Tu vas pas rester, tu vas rester là, tu vas défter les botari, après le déf de botari, tu vas y aller, tu vas rester là jusqu'à nuit. Eh ya sura, mi tampi ba ya honu. Voilà. Hayo woni bitani kunrajo dugdukoni noddi mo fan mo on ar holon nda holli umon nodduda jonon ko woni fata o artan ni ni fata o joni ko woni omon kala ko heewi hakkunde buubele asim ko kanko o jibata omon do jodi ko kanko sa ala do no omo wadi semblant wayno wona kanko ni non be do dido don ko jib annen ummul ko do boni woni annena yo o halna ko kongo buubel mi walla ham buubel sa yimre wallam koy adani kanko wawa defde il faut que mi wallam te kanko o moni so buubel yondama o wallata dum sagginde so wimi yar wallam saggindo salaru yo sagginani ko bangi asimi reno het kangum jogi ko fori haal an wallata an wallata e kono an buubel asimi fo potema ala ko gonta do ada wiye ni walla do wiite ni buubel kay dande jikkumu anon ko problème an don daru da do kona don podda darade kambe dido fo yobe gite dido fo poté hore ko nyaata do wiye o walla do wiye o to ala majuno bo sona ko bondine di jim ko ngandina mi wona giñu mi wona morom yo at téléphone makko ndara sa udiri téléphone makko nene fof mi halam yo woppu sernude beedo didi kambe fof hore girema inshallah e joni non gandi ko holdum haala ka gasi annen kadi ngoppa problème an ummul ko miñiragel ma nene ngimmi ko pawam place mo ngandina mimmi wona giñu yo andu dum mi wona giñu boninediey moƴƴi mi haalima ko kalantul ma mbima mi buubele asimi fo potema ro gaddane do woni sofdeni sikka ko fadi kam yam min mbar so ana yaani hoore ma andar hesal ma o daram ko nene yo daram o ndar o ndarma ko delam daram ndara nene min bay o ko tanum ko danejo talade ndi meeda membe hesal o ne foppi hesal ma darani musa yow bu biya mo deja nene mais mom umul ko mawna ma wona gije anen il faut dokka am respect ha timma mi yida dum onon tan dido gondo e galle mi yida don gonono do mbadde ciagalam nanne no ko mi yiragel ma o nenum sa mu ñene ko bonnantuma mi wona gijo on bonnedi kono ne tawda foko problème ili gonda ko kadi ili gonda ko jeyre ili gonda ko jawdi waye wonde fo woni sitanine ngoy maram ha ba mu mari hono narani heño ko bigol do jesiraado ala ko jarani min koy maram hande ha bar furi hande de assalamu alaykum maaleykum salam ko so ba adini mi sirato maram ma jabi wala to nani tuma mi sirat ha ma rasu ana wa fodde hande yottore de baade herbe do dañal islam ci bari kan abarta ses dina bari kan ni mbara chef mbar sikka dañi yam ngara mbiya wa fodde ses ana abanni bani di mun aba wala ni
ay min mi yehi hunare min garti kadi min dañani min tawi ton kadi don min dañani ha hande ko idi mo mbimami o idi saw ani ko kaldumami o laajo hen haala idini an ko mbino mami ay hen wani foro kat toon anda mi be o monti wa tukude aussi awari le ñam war le farar kay Les patates douces, je vais mettre. les farar Non, attends. Je vais mettre les patates douces. Voilà, les patates douces, là, je vais mettre ça. Et les choux aussi. Les choux, je vais prendre tout ça. Les navets. tout ça. Ça, c'est bon. Tu connais pas, ça, c'est bon. Voilà, c'est oignon vert. Oignon vert. Ça, c'est oignon vert. Oignon vert. Oignon vert. Oignon vert. Oh, ce que je n'ai pas remarqué ici, les épices. Attends. Les épices, ça est là. C'est ça. Non, non, c'est du magie et l'ail. 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 C'est du poivre. Et aussi les tamarins. Tu prends les tamarins, oh. Toi, tu aimes ça, les tamarins, tu aimes ça, non? Les tamarins. Tamarins, oui. Tamarins, c'est les... Ah, diable, hein? Tamarins. On va prendre tout ça là. Maintenant, regarde, elle va calculer pour elle là. Oui. Non? Oui. D'accord. Oui. Elle va calculer ça. Faut pas hier. C'est les vendeuses. D'accord, elle vend tout. Voilà, elle va calculer tout ça là. On va mettre dans notre seau. On a du riz et l'huile là-bas à la maison, non? Oui. Voilà. Je pense que ça c'est bon aujourd'hui. Oui, c'est combien? Maintenant, dis à elle de calculer. Attends, je vais faire les médailles. Vas-y, mange ça, si tu veux. Tu vas manger ça. Je vais prendre un autre. On n'a pas pris du citron. o gawlo o bulel o wada ko barke ko kanko le woni lebon min jehi min dañani woni malani ma kiital hono kiital nangi dawol ma ko gisi ko gawlo malani ka joni ganda gawlo suk hedum biya gisi so min jehi amin be jehi ha jango ngar ton gawlo ko fuddi ko ton gawlo min diwete assalamu alaikum biya go gisi wona de wala ka nafi wona nafi go kandu man tawtiram nafi ka seytan ko dum han ma dañde biyo ko ni tan gorda to jaada fo non ka ponda ka boral ko ni tan gorda dañata min dum galle ma ponda boral ni ka ponda ka boral min bira ko mi seyta wala ko mi nafi mbar hala ma balluma jammare wen ko mi nafi ko jamma tan jidan ma ko mi wonno sara ka nafi ko halma en haala gisini ha ko halma hen haala gawul ko gawlo ma gawli mi fof man mo ngadira gawlo boyani hoore amen min gisi so min jehi hamin nana jehi ha jango ha bawo jang ha jam gawlo ko min jehi ko min nana tan ko dum gawlo yidi wadde complot an ka yidi wadde complot sana yidi foto ngo bi mami a holli jiido fo ma nan an santo mani lan ko mani wadde forno kangal ni an santo mani lan ko joni bi ko an kebir family ngo mani hono yibirtam ha wala sinam min nawde me mani hol sinam ngartuda do wala du yada no mani wala ndum mani aru sinam de jaw sa dañu santo mani mi halima santo mani la ani hoorema ana do bonde ha mada way el bro eya castrolla fesse moƴƴi mer ko piɗani ngelo lori basali ngumora don bay mina lori mina huri wali ala nyamda ala yarda hosna haar woyo ko ma ho dina do jodi ha ronki dañde dabbo mi wonta haalto en ni andi da ko boccon ala haqqil ala walle ala feere ala huude ko ma di rondo hono ndin mi ngam hajam ne bon hen mi jibina ko wonde mi dum Combien? Ça c'est quoi? C'est ça. C'est toi qui as préféré de manger des tamarins comme ça. Tu n'as même pas mis du sucre, ni sel, ni rien. Toi, tu sais très bien que c'est comme ça. Ouais. 2400. 2400. Ah oui, Et les épices là? Les épices, oh.
épice. John, voilà. Lendi ga wali dum hen lingu ah Katumi. C'est bon. Voilà, on a. D'accord. Oui, bien, on y va. Allez, oui. Ça là. J'ai fait dans les mbousses. À dire votre les mbousses. Voilà les radios. Voilà les radios. Voilà les radios. Orujure anawan. Anawan. Walmin. T'as pas les radios? T'as pas les radios? Voilà. Merci madame. Merci madame. Ça va? Giligonda ko kadi Giligonda ko jeyre Giligonda ko jawdi O waye wonde Anani awa salu le do ma wi ko mine debba marno e jere dugude alal mo halera tan on passe ici C'est par là. Oh c'est Moi, je ne reconnais pas les passer ici. Je connais pas les ruelles. On va passer par là. Passe par là. Tu peux finir par acheter. Oui, pour le repas, c'est fini. C'est fini acheter. Oui, le soir, n'est-ce pas, tu as dit qu'on va manger la viande. Le thé. La viande est la maison. On a ça à la maison, non? Les viandes. On a les oignons, les pommes de terre et tout là-bas à la maison. Voilà, c'est bon. Les salades. On a les salades, tout ça dans le jardin. Les pommes de terre. Voilà, c'est bon. Les tout. Ouais. Sur les botari. D'accord. Oui. Giligonda ko kadi Giligonda ko jeyre Giligonda ko jawdi O waye wonde woni sitanide Jàkkaarloo ak képp ko ka fu la gawi ni ko Non, moi je réponds pas. Moi je réponds pas. Moi je t'ai bien dit, je réponds pas. Au match là aujourd'hui c'était bon. Yaro. Yaro. Kuni choro dawuro. Jonon. Njon laisse le tomber. Jonon. Min mi haldane laisse le tomber. Laisse tomber haldane ma. Min go an kaldumi. Mi laisse tomber haldane ma ko min halde ma de bu. Yaro ana revito fasira ma revito bandira ma wala ko yodane makko. Bandira ma mitira fasira ma gijira ma rono siwo hay gije go rona siwo. Jonon. Mi medi totle ma siwo ndonda. Debbo Fuut e gorko Fuut ɓe jarata jeere debbo Farayse e gorko mum Farayse ɓe jaadata jeere soɓe jaadi jeere gorko Farayse o kañum dugganta debbo makko Farayse o dumtata ɓe jaadume oɗo ko Farayse minene min duggata ko Fuuta wona Farayse jogi wona Farayse naajo yaw ad mi kasat guel mamma joni rewni wayi anoddanno mi ronan ma min bima yarondana yaro ɗum ɗo moƴƴani ene harmi tifagan ene ganda ɗum gorko ronanta ko debbo muɗum debbo sen yiɗi jibinde ko waɗa barke ligginta gorko muɗum yaro ko mbaɗɗa ko jeeyaka e aada men yoɗani ko mbaɗɗa ko yoɗani fewani on dugguɗo wona ko min duggi fotani wonde ko addu noon dogen saha dartoɗen min dogi min dardi ay mi alama dogdu jaw parole qui vient dogdu jaw dow huɗe juutata non je vais avoir des raisons je vais aller préparer kala ko kalɗa mi nattinay ma
je vais aller préparer. Donne-moi le légume, moi je vais partir. Donne-moi le légume, je vais partir. Si je te donne le légume, il va se dire que c'est Le kimazida, c'est pas la moitié de Gorko. C'est pas la moitié de Gorko. Oui, 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 kimazio. C'est elle à cause d'elle, je te le donne. Vas-y, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Vas-y. Ya viens faire l'ahara. Ani hunu ma yaru bange. Vas-y. Zado hunu hola. Na are haye de hojudu. Vas-y. Mini zado hunu hola na are haye de hojudu. Vas-y. Hey. Hay gore wawa heftinde yeso ma e caggal ma. Hey, yaro ay annon. Mami noddu garama o parce que kala ko heewi rufa. Mami noddu Aline Guissé. Mi noddi mo nani jom suur makko Aïssa Dia wi woni koy golle. Mami noddu mi haalna mo ko batta ko fof mami haalam mo. Ayyan. Sarina. Ana anda min ko jiddu serdem. Anda ko jiddu serdem. Sarina. Mi dañat bocconi, mi fussa bocconi. Nun mbaɗen dañi a hebbinta ɓoccode kalne nanja ɓoccode pusta ɓoccode pusa ɓoccode a hebbinta a jogora ande nde a wiyata dañi ɗiɗi saka tati ande nde goto tan keddatata yaro ko mbatta ko yaro an hersu yaro huru hersu yaro ala gueƴe goto amuro yaro aburo ma fo naneyam ko mbaddo amuro yaro oɗo so andinomo tawno yelte ma holno andiri kam ko woni yam o anda e ma haydara yaro an gorago ma timmani an ko wiyete gorko o an woni mi wawa jibinde an gorago ma timmani min waɗamo reeru min kami ɓoccode ɓole ɓoccode ma de poppusi ɓoccode ma de poppusi ay ɓoccode gor an ka gorko la ilaha illallah kami ɓoccode ɓole reɗum ɗum nallamano seeɓe dote ma no seeɓe ala ɓoccode dote ma no seeɓe aɗa yaaji hunu ko e le wurtogue ko ɗon arsigo woni ko ɗon arsigo woni Moussa wino kam Moussa Diallo e oɗo konko keɗotoɗa Mayram Moussa Diallo e Mayram kañum bonnata dewgal ma jibinta ɓe mbi kam Boubé sa boyde makko jibinta min potsumi Mayram si wadde haali haaluji ɗiɗi o wi kam mi taƴantumon be ane yaro payot no ha sot paɗon kam toon marama jibin so taƴini kam biye min asimi jadata no ha sot ana yata nuaso anta yi nuaso yaro ana hersata yaro hulkersa ganda rewɓe ɗiɗo sa wonde mumen a fannat goɓɓe dañde lebbel tan pawon ƴetton lembel pawon ɗum e dow jeewo wayno on meeɗa andude jeewo ni jeewo ko muñan ma ko an ko muñan mami ko mbaɗan mami ko han mbaɗi heeɗi ani makko foti hol ɓurde darde ko ɓurir kam min ɓurimo darde kan ɓurimo hol ɓurde dote konko ko ɓurde en ndi konko walla c'est ça walla ɗum tan o ɓurimi ala goɗɗum ko jogui kami jogaki ala goɗɗum ko wawi kami wawa nani an woppu ko mbatta ko ɗum ɗo ɗe bare seeji ñolde ɗum waɗa ha barke on durgayi ɗo ko waɗa barke ɗum ɗo baali ɗi dokkami ɗum walla mi yowa ɗum dow caali wallahi baali ɗi dokkami ɗum hande on nefata maaro baɗɗo batayse hande on nefata ko waɗa barke koyɗe ma paliɗe an gorko ñakkuɗo fayda o jasɗo jeliɗo aɗa hamadal neno aɗa rondo siwo aɗa ƴewta ndelde jeeɗade wirto guiƴe ala fulla ala fayda min ɓernam mo bonata hen kubul mon yoɗani de yadani de ɗo mirtiɗa foof de wiyete ko yeto séri Boubel wiyetaki séri Assimi de annen ndena ma yerananani ɗum yeto séri Boubel ira hen naw ko hani de jeehiɗo koye ton ɗo kaw min an patatnomi ɗo guilnani ɗo e nangue jondam nde ko an saabi ɗum an holno neɗɗo yirata ɓuuɓri jooɗo e nangue tan ne wara hoori mum aɗa warto sa yi ka yiyatano mbayra kono beftaɗo ni hakkille ma wonta e ma kam jiiɗo kam meeɗa yiide e adunam aka hakkille ma meeɗa wonde ma ko kono no seɓorno wonko heddino hen seeɗa joni ko woni kadi ko woni ko hol woni sowno an gila dawa dawi tan a meeɗi yiide tan
gorko ene ɗofta joom suudu muɗum jeere gila dawa dawi ko mbiyeɗa tan kaw ko noddiɗa inde ma notiɗa ko a miiɗi yiide joom galle tan no ɗofta joom suudu muɗum jeere no wayno ɗalde ni joni hol probléme min gonmi ɗo henen ko a miiɗi yiide yaro ɗoftimi jeere o miiɗi yaltude dama suudu ndu tan saha boowal ɗoftimi jeere ɗum woni probléme ma ɗum joƴƴinma e nangue eyyi sabu hande ɗo hennene indeji mon boni indeji moɗon wallahi sagata na yaaha tawtine ko moƴƴe on ko hola an a hoyi e wuro ngo a jayi kaw ayi buuɓe fayidagal ma fof e neɗɗagal ma ittama ha laaɓi buuɓe heɗomi haalalma heɗo ayan an ɗo gonɗa ɗo ka pertuɗo ha laaɓi cer mi pertani a farani jabde yaro ene ɗofta oɗo hennene jeere sagata gorko ndewa e debbo tan aɗa jogui siwo tan a waɗi radio yel ma tan aɗa wayno tan mayɗo ɓoccitiɗo ubboɓe ni joni an a meeɗa ɗoftede a meeɗa yadede jeere wona ko fuɗɗinimo ɗum wat feere mbatta yadede jeere buuɓel woto tampinam ɗum ko an réglanta ɗum hoore ma réglan ɗum hoore ma kaw ko ƴeew ɓe noddam téléphone eyyi ɓe mbi kam gorko ma nana ɗofti lembel mum o jee farani wonde gili gonta ko jeyre gili gonta ko jawdi o wawi hen wonde fof woni sitanide kugal wi ko kañum woni jeew asimi wi ko kañum woni jeew ko wawi hen wonde fof gili yero ene poori gili yero ene poori